Assalamu alaikum, garbo wa taarifa habari hatu ya makatiano he namna inule baraza la mawaziri lijimizi ya mfumtano Yunus on mwongozi wa raisi wa jamhuri Azalia Sumani. Madazi njizi usiwanao na maendeleo usoni ya henti zikabaoni miongoni mwizo dele suala la helegashi shawajao na zibar na maji za tulanziani ya makatiano na mbawa ya matangazo ya toifa au RTC mahususu ya bar na maji ujuzi ikawa muhimu wa hayo Loftaha hai ni mnaija na ulona ujizi wandongo ya jea onese ili wabimisiwa maarifa na rishilie ya mkalimani wa serikali Humedi Msaidie. Le shirika zima miongoni mwa mashirika kao ngatafitio le gasharma bahari ya hatu ambao discover wakana bunjilio hunu mimeni banu ngasina zaidi ya mfukare umuhimu wa hele bunjilio hilo ndoja wareleshe izo kao utafiti ambao wa 3D wa Honda nandoka jokiri kabisa ukandizo komoro ona legashilo kawaba hango harma zenzi mbali na bali za kwanza wende wa fore ani wende wa tsimbe ili wahakikishe hazitendo hakikishe komea ya produit hiyo yokanda inu ngesa zende harma ze fazeza sa swala la pili kao do la leo harma le baraza la mawaziri la leo wadroka na ngumba muda banu RTC irenge surwa ya kwanza basauhe kena namna ikao wa Komoro wadojibi wane radio television hao aba hango harma mpango ambao ujuzi yone sakamemu kawe bali ya surwa nyindo ajiharma ya RTC na mdungo na mango dungo wako kabisa bila shaka mpango ma ujuzi kwa lazimuke kutoa daima ukaizo zao nganzo yonese ukayanga sina talani ngasina ujuzi haruma miva balnaba ya usana nutamaduni abonge serikali kama tunalai hongo adungao hajito jema mpango huu na wadrofanya nazo fanyeli wasaidie sha kama tunalai ho ortesengo joka yo zamana ya Kolo mjeni uhusu zetabu za mwenje ziremao ebavu ya washili dimani na hamahame giwa na takdira mezmiili ya mabavu yanu kajao na alama ya mwenje na ulawana ne waziri wa mwenje Humedi Msaidie zetabu zinu ngazjo hondana na shawiri mufid harma muda mtojo kamleba anu hamara ya saya na rmushili swala la huso mwenje ngaranyisao usikitifu wao wananyasi watu wa uhunda shawa jao nane zitihadi za ukawa uhunde ngazandelea Elena kana elewa hama ye grupika oyo niko mwenje o malaika ndo wahuvumbwa hiyo kwa lazimuke rangujana yandisa ureje injamo yo ngaendao yakabaki ndo kaibe ho mwenje yabo shinda katsi hule na kume pande huo kwa lazimuke jana wandoa nombabi za taratibu ka amanga njamo awamjo rudini zitunde sha ye grupu ikaimenyeha parce que c'est nous groupe Alano do duas assim no grupo e no só na motor hele gari gari do jumenye ha kaptanza zambe shanga zambao uyabonga bondu kaongwa uimo dada na usiku hanza wa repare na wakati wando wa repare wanungwa honda na mabaya saya shawa jao kabati ndizo bahi shaizo ngajo ya no muda shashwa shanga barnama je ujaje itiemvu ngazija na nzuani na mbabi mwali namna mwenje ulio harma enzi yabo yauti maneno sha deja sar hundu kanga bajoja grupu za satena za nyumeni zijeje saidie namnika ukamgwa benza mandera karozisi wajana tumu ibire hahere ropande wa honono ropande wa homeji Andileo ne taarifa habari mkonti bendo wamengomira na 8 wa hezenzi za umoja wa Afrika ubulu wa mfumtanu inu hezenzi za vision conference warenga funvu abadilia na fikra jumo mkonti wabira le suala la COVID-19 likabaoni wajao winji wa maelezo do harumazi taarifa habari za hatu zijao ya muhafidho helesi walangazi jamhudi City Farwata astakabadhisha zana za lapitali na magari usoni mwema mbawa ya zihiro ya mbeni na mitamihuli azmaikao ya jadidisha zehazi holi na uhubiro wa kazi haruma wakati mzuri kao wandunga nshio haruma iwade wa coronavirus na rdunge melezed wadzima na Mariam aliridho hawiyanshe mapita ya Ahmed Nasor le jumba la zihiro la mbeni dola rwali wa msaada wa zana za lapitali na gari
ni muhafidhi wa hesheisi wa shangazija. Nizo ngazijo usahilisha umwendondo wa heze hazi za hede juma la dzihiro linu hazihakikishe mudiri wa helopitali. Marono kaya ze mahio ya rakahura zizo rakautaha zandiso jibula hambavi onge ngari jibio haku ukaya ze aparezinu ngejuri saidia haku harmazi hazikao ngari sifanyao hunu lapitali haina usiku ngari wana ukaya habahatimbi harmale bavula hatu omwenje karsuparisa namna lazimu sha heze juhudi zifanywa baina ya serikali nane madhamana wa lapitali inu ngasina continuity ya mwenje kao ngasina group elektrogeni kao si hirumia harmazi hazatu za henna usiku ngaripatao group elektrogeni hiyo harima wakati ya corona ya renga mvuyu majumba ya dzihiro ya hema bavu wodo wa mando wala hikio wa wade hoshinda wafanyi hazi haundo ngizo wajib yinu demane muhafidh yastakabadhisha wajau le jumba la dzihiro la mitsami huli zana za ushinda zijibu ya mahutajio ya ho wakazi zinu zija hamsande wa he le jumba kula mali la he dunia Bank Mondial projet wa Compass ikao hamadori wa jamagari yani eneziwa ze district za he masiwa hena district wani kwa gari ili yausaidia ze hazi hao rija haina district sana warewa zombo za uangalio wa wade namna ikao holiho desla matarajio ya haina district ikaongwa na gio muhimu wa kanizo nimba hindura kadora honda ili za usahilisha emarania ikawa jango angaliwao zila rama zaka haju zivunguze tena maana hiyo de mengoni mwaze ndongo ikao dizo andota hauka lazima anduli bambahindu sha mbahindu yo leonge joka haushashi au hafifu na ukaya ononongo kurubia haku wala marania watitabia hata mpaka wasimoroni sha mahala joka ngwao washindewa wasuli zila lapitali wahonde matarajio kao de watahao hokaezana zinu zishinde zienshi geladhimu oswarafa njema na inu jukumu ya hema dhamana wa hezelopitali uhusu ya swarafa ya hema jaya ya hezelopitali ye muhafidhu haonesa uka barnamaji ya hundi ya shawiri le suala linu ihisangio baoni harmalisiwa lanzuani barnamaji Compass irwali ya msaada wa zana za lapitali miva ya unono ya helesiwa na ino azma ya waruhusu endesi hanamna njema zihaziza hao. Mukhtar Jamil na Felestina Razafiso. Buteza gazi na zana zangina zuasuli harma ibandari ya Ahmed Abdallah Abderrahman na uzos kusudiwa de harma majumba ya dzihiro ya hununzuani zini pia de utaha ya matwabibu ya shinde wakabili hazikao de zwalindrao ne de huzihira wa wasikwa na wade wa coronavirus. Hakuna mambo hesitabu kwamba leso yani haja sasa ni lapitali lezo zini de maana kwamba Compass leo wanuno zini wazivazo takabadisha ministre de la santé abo ministre de la santé takabadisha direction régionale de la santé yo de linia de hospital zini sendo haruna mabavu yani zinakaliza mabavu nana waje ukutalia mambo na kutalia mambo wana de ujua tuhuka zanazini zuasuli hamarkabu ya la waharma ishisiwa shangazija na uzo zistashiwa hauharaka ile wahui wa wadeikao wahensiwa amba wana wade wa coronavirus na ibarna majini itulanziani na Compass. Yemakati lona yanu umrengo dhamana wade walo malahoni ngwa gojwao haufanyiliwa nyitundi yesuha ya hawe barnamaji Compass ipanga matwabibu wa hezembawa za dzihiro za mabavu iliudo tunda 50 hadi o wadi wanu. Kasim Suleiman na mapicha ya Mustafa Abubakar maelezo wadzima na Eshata Hassan Yusuf. Yemadhamana wa hema jumba ya dzihiro ya hema bavu uwazalisaji ngwa jihundao harimwa msomo mahsus waalikia nao umzihiro wa wade wa he coronavirus zinu hawe ikao uwawade ngwa uwenji harma ye lopitali ya Samba
ye barnamaj kompas do wenyu Tanzania omsomo unu habo ikawo wawade wa COVID-19 urenge sura ya nyumeni nange pasao ye matwabibu wakena maarifa na taratibu za nyumeni za uzihira na ukingi ya uwawadi. Hamada ili mjua wadaba haili ulio kaya utambalia mwae mabavu yonsi pia. Abo lazima riparane rilimishane ehele lazima rijibalie harma wakati unu. Ili rishiliane mwendo na zihiro la ukaondo washinde wadunge haundo ele zihiro harma malaho ya huandu ikao wajoshida wasiwa haruma zela pitali za mijinze huandu ikao ikawaja wade unu hele lazimu wahundele zihiro la hao. Namna ya uzihira wawade yihondana na mirekebisho ili ushashiza zenyafati zijao hasiba bunde corona. Mruba kodahoni hata zanongozi kanziro ngia tsengelo la pitali. Wawade wangu waonao yorulwa mweze district ya kale mnunge na ngudi sature. Eto d'oxygène armoi damu ya isange sihao ngena shihaya. Kwa tukubali. Hukao transfer wa samba. Ila uhara psikozi ya krelwa ne media. Yetongeza kwa wandu kwa tukura ha samba. Or que samba dova hano ya lazimu. Mwadi hani ya desatureo. Yaloneze facteur de risque nziro hama tension, diabeti, mawadi ya zifubani. Wahe samba. Ihu mwajuhunde za lazimu, treatment lazimu. Riwono wawadi ya hatu wenjo wakawa wawe hasamba. Warantro muhao, wawanono wa shukuri yao namna ilio. Lweshelezi zauka, holi jumba lilahikio wawade wahe coronavirus. Lilio yiho samba, gilo na wandu wenji, nge pasao bandu ya wawade wadunzizi wale zihiro la hao homalahoni. Holi honde daraja ya COVID-19 iliwe makatiano emudiri wa toifa wa hesuha nguoneswe zefaliki walonizo za utahamzimo hati wawade harmoe masiwa na rumshili. Wamjua wamba wadono urenge nguvu kabisa maisisiwa. Donc urenge mateknisyen watu ufanya hazo niveau direction idara bali na bali za wizara rijevano rifanya hazi na wao wasaidie vershinde rivunguze kabisa wadono harma zikuzijwa bano kwa mjomba wana wadono nguzo donc nguzo riziviri moja hamoja rono istambuziliyo mazunguzo rono mashakili yaliyo wabo nazi nafaka lazima usitole juu tambuzo zilawe jendi perzi zikaza mawizana amatablo zono wamesoka mwavenze na fikira amba lazima wasirike sur le terrain wasaidie wanyatu walio mwazi district sanitaire le jouer shinde wasaidie warange en charge ka hauzuri kwa wadu walio na usaidia message za lazima zivire na opara zindongo pesa lazima ushinde rione na wadono harmaisha washa shangazi nukutwa hindi ni zamuni mudizo ikawa mzivalia iliunguza wadu nukutwa handa mfano amba lazima de communication resante amba communication kaisifanyishia namna lazima na hiyo elema muhimu harma wana wadono donc a partir ya meso wamba mungu amba onro soka sur le terrain wasensibilize nguvu wakazi wajue amba wadono ngobabo wajue namna wajiprotege namna lazima wajibalie atawangu wajue wajivukisha na wadono. Letengwe lambwa College des Sages ne barnamaji hajumia madawi ya shule hanao ne maendeleo PNUD watamhono mkataba wa mali ya ukusudiwa uwandu wa remesheha he COVID-19 nardunga mele zaidi wazima na Dr. Damir Benali. Wangabajuka msaada wa shahula hasa wandu wa mwali kao mungo harmatamu kwa sasa ngiwa ndododo nungo zanzo zifanyiwa harmaze zela pitali ya samba ya bambao ya mwali ili wawade watike harma waswas wasitinziane neze famiza hao abunga wanganzoba ka internet wakirongo kadha namna hiyo nana ujula na habari no ando walo majirani wanzo wajue habari zitikenziro zikini hane haraka wajaunga wa msaada ujoendelea wandu waangaliao ili washinde wasaidie
waisaidia wao kama mathalan mrando hao mwanzo rejei na ndongo kadha ikaongwa na wahutajifu wa hao ili wajua ushinda hunde nafasi waangalie wala wale hao yabo sisi ngafikirio kaya kaula wasiwasi sila kristo silo harmaze la pitali zilawa wanduko na udobakio malahona kama wanduko arao kwenda hula haukayanga mabondo ngozinji zitia oitiso chikaze ndongo zila kasimkinishi ha kwenjeziwa inditse na zakaya za tabuzi bunguziha kabanao kaya wanu ini ujo mananga ngabo wandao wahonao wangengwa wasiwasula ngojo ulawa ini ujo siwe sayo yo ngujo bizaende amangenga drovunguza zenga fati kamwani Yamfumne inu warmishi wa gendarmerie ya taifa waendelea na hazi harmwe bavu ya mitamihuli mbude madhumuni dohashirisha wakazi jumaze namna za utinia bao ya coronavirus. Mariam aliridhwane mapicha ya Salim Zarkashi. Kabla ungia dahoni mbuna hose mihono memu zinguwezo utowe uzihensi. Ngasinsaweni njiwa yezi wa hembude. Zembawa za hifadhi na zibirili yao ili utundae mrutu joste hizi azma za timanziani za ujipukana ne corona. Hola haha ya uwaswili nsaweni wandukumena warandaru do waparisi wa watu kaze zidambua. Nawo wavehwa harime brigadia nsaweni. Jomanina nzauze wanduwa ili do waparisi wa uka watadi ya kwa jakaza zemask. Waswili harimo mji wa yezi wa mitami huli. Mdungu hisi ya uka, uwinji waho wakazi, wahisa warambua ye hatwari ilo na uwade wa corona. Mafuvu mengo shenda harimwa jana wakaza zemask, wabana lepanza. Wandruwa ili, do waparisi wa harimwe shindo shamitami huli, kwa jakaza ezibambua. Ye hifadhu ya gendarmeri ivirili ya wajau harimo mji wa Iwani ili uhashirisha wakazi waelewe uka ikamruka jastehi ujohundana na hukuma za zifungo. Harimo mji wa Bangwa Kuni ye mazofera waelezi wa uka ngepasawe mabiria wakaze zemask wahose mihono wavane panza harimo ye magari. Bazi mezuro barrierizo na ikange zirespekte wao wandu watoshinda wazie virisino istambalie harma i arode tafadhali wandu wazie wa respecte izi mesure barriere bene kaka sikiri wasingi tukogere oblige risanctione tena severement sanctione ne irhafadhi wanadamu na virisino. Haina mdu ya parisi wane hifadhu ya gendarmeri ya tuste hizi anzma za utini ya baho wade wa corona ngudivo zivizitano nge hachililiwa ne hifadhu. Umzungulio wa he hifadhu ya gendarmeri harima lejera la mitami huli na mbude inu ulamau wa kazi wake hashirini ze hatwari zilona e corona ikao wandujana wasawa vadingwe dunia harima panza la mwezi wa nusu. Vedeti ya bali ya Shampa kwa makatri parisi wa harmwe bahari ya Howani na gendarmeri ya taifa niyo yangu hashindini wasuli mwalini tilo mndwe makatinda wayo nemba wa ya hifadhi inu na dunge mele zaidi wazima na Hussein Abdillah. Baanda botola hatwa ya ukaizi videti zisivingi wandu hawadi wa COVID-19 harmwa mkiliani wa imasiwa. Wondi na usiku wa videti ya kumakati ya metera 8 harmwa msanga wa funguni huwani, harmwa mji wa huwani, ya la wangazija ujamwali. Videti inu ikaibingwa na komanda shaklani, na indi mara 7 ibinga wandu hawali bisa Alfonsano mdu moja. Ndongo ikao ya balidzwa na serikali hauhifa vimaranya na uwadi wa COVID-19. Gendarmerie wonesa ya uka umsiku wa videtino zino dezinati jaza parhana hamsharikiano mwemwa ulo baina mazef du village imadhamana wa imajera ni na gendarmerie ya taifa. Na sina arete mbili ngabo arete ya remalamanda ya 500,000 ngabo arete ya onesa kangira dimu ze videtizini zivisiwa. Donc aweka rejari Paris sa situation hamanda yinu ya wesi huona ye ilo masula harifani. Donc ikemru haonoka ngondo alivela mana mchuna ya ilive ikemru ngone soka ya kabatia fanyao ya bosi ukablishiri gibisi. Ino di mara ya raru mwali wanda na utula videti moro hamadhumuni ya uka izi videti ngwatade uishari ya shahensi wa harma wakati uno wa coronavirus.
ubinga mabiria hawalibisa 1500 mndu mmoja nge hatwari kabisa harma wakati uno ikau coronavirus ngeirema uno nsiju. Wakazi wa Nzuani wakao yenshi armalesiwa la maore wazilihani hanzuani kwa tujua ureje iho makazini na wajikurubisha armale jumba la konsula hadaraja ya Nzuani ili utaha waunde washawiri la haraka waswilize arhamiza hao zijihunda wa armalesiwa la maore. Idhamo Swalih na Hussein Mahmud, maelezo wazima na Felistina Razafiso. Zaidi ya wanadamu 100 wangulzia harmu imbawa ya balozi hununzuani. Haivu ikao, kawaspara msafara warigia harmu wa makazi yao. Vwa wa Faransa, vwa walo na uran ya washfaransa, wonsi pia wao wabaki hununzuani. Zini zija, de haivu ikao, dujala vili la uwade wa coronavirus lrenge banza. Mwengoni mwao wajipara hununzuani watana bahihuka unuroho mbovu de warumilu wao. Kawasilisho waregea harmu amalago yao na wengine mwao waja hujorengeleza makirtasi na zitambu zini stotongesa zisejur zao wasispare na zahazi zao ziwatawe. Nchongo ikao iwatia hamu kabisa. Rnamale zirnahazi, rnantuashe, pia morde zinarungamba tapapeza tunebo antumba zao zikomo, wantu zijokomao, wabori bloke hamba karsijora bujere moja hunu simlamba pasipori ruju de sorengo sejuru wangaliwe ben sorengamba wangaliwe au wasingaliwe wabona asipia wasima komorie pasipori ruju wo komorie sejuru wo komorie na prefecture arkubali mbare shimaure hanzia za halali na wao watana baihuka Maria Galanta kawazia misafara yao hununzuani atala ujeli muhuwa ishisuwa shanzuani atowa hatwa imisafara ini ziwa ile wantu watawe na hangedza uwade jula maranya na uyo kayastahiwa be wasivinga mabiria wahijanayo hununzuani na walio hunu kawasijua waenda maore. Zini habari za udunga. Na bano wangalizi ndora kautia taliki taarifa habari hatu amma kabla sublahani kabisa do rengesho bashinu ritekeleze mhono watanga wa hatu usoni masharifa Salim Masaka ikawo halatishiwa ne mhuwa he abadingo ye dunia ye mfumtanu inuwajau ribeshe shadhuli hilma mhono watanga wa hae usoni mahe habo ya latishiwa niko kwa hewa jau ye mfumtanu inu ezarabakia ndo sumbushiriani mkamilishe barna majinjema za khairi badima na URTC na mguna wa rehemu ya walazerema ya wakufirie madhambi yao inshallah.